in so mai cham October tarik samni leni atupi Kristana siam tu bolin e ngai o hen chang til Corinth khat bung le chang khat le chang ni ke mau he Kristana siam le pathian tu buk en kol tu kol in e ngai on zi en kol tu hi na hin mikin hi akul he sol chak polin midang in amule thil dan angai poimo khomai a amal le anasep pi te chu Kristana siam tu le pathian tu buk en kol tu a hi nau chu mi ten a hiat nge yu adoi hi zigul chu a hi zikin a hin danu le om dan ule a ching the ma wa midang te ton tak a o anun chan o chun al jesu nei tu le ana siam tu a hi nau chu tak lang in midang in zigul mi a hi chu a hiat o apom nge yu chu adoi hi ayun min bangol in ei ngai le itium min midam tak chun thil bol theile thunei tak akila te idoi sek a hausa le changkang taka la te inom sek hi pathian na sem tu te ngei le khoi tak mon hem chun pathian na sem tu hi na lat sak nom lo yom sek we midang in pathian na sem tu le thuguk en kul tu te a engai the na ding un inun chan le dan ichit the angai ma a ichan vo le mo pok na pe hin hi na tak tak a pholang zo sek pui inung chan le dan mang in Kristana siam tu le thuguk en kol tu hi naw itak lang zel ngai hi mi khen khat chon ko chum le khang lai a chan vo le mo puk na mang a na siam tu hi naw tak la ding itup sek o i hin khowa jesu om diek lo chon midang in na siam tu bolin e ngai thei diek pu wa i chan vo le mo po na te chu ko chum le pathian gen siat na mat chak a hung hi zo sek hi